toliko dugo trajati, moram to da priznam, mislio sam 3 do 5 godina, ali bi svakako otišao. I to je za mene bio, to je za mene bio ogroman izazov. A u ostalom, ja sam ih 10 godina pre toga provocirao, kad će više da me optuže, kad će ovo, kad će ono, znate. I mislim da sam tamo postigao krupne rezultate u borbi protiv novog svjetskog poretka. Da sam zaista rasturio taj Haški tribunal. Što hoću da vas pitam, nemoguće da govorimo o tom maratonskom procesu u Haškom tribunalu, o detaljima u nekim procesnom smislu, ali vi ste radili, takav se utisak tiče, i protiv sebe. 3 postupka za nepoštovanje suda, vaše obraćanje, koje su znala biti vulgarna, niste baš što posebno poštovali ni članove sudskog vijeća, ni tužilaštva, znali ste biti veoma oštri. Stekao se utisak kao da ste išli i protiv samog sebe. Nikad moj nastup nije bio vulgaran. Apsolutno nikad. A drugo, nisam išao sam protiv sebe, nego sam išao protiv tribunala. Ako hoćete u nekoj borbi da pobedite, u nekoj teškoj borbi, onda morate biti spremni da se žrtvujete. Nema pobede bez spremnosti na žrtvu. Da li ste otvarali sudske postupke protiv vas? Jeste, ali ja sam njima zadao... su se te kazne... Ja sam njima zadao snažne udarce samim tim što sam obelodanio sva imena zaštićenih svedoka i elemente njihovog lažnog svedočenja. I to je sve na mom sajtu i danas. Da. Mislite da ste u toj borbi pobjedili? Ja mislim da jesu. Zbog čega Haški tribunal izgubio? Izgubio je zato što ni posle 12 godina nije bio u stanju da pronađe neku vezu između mog delovanja i konkretnih ratnih zločina. Javnost je mogla da prati ono što se događalo u sudnici, međutim to je samo mali dio vremena. Šta ste vi radili van sudnice toliko godina? Kako je taj baš život u pritvorskoj jedinici izgledao? Ja nisam pročitao da ste navodno vi pročitali gotovo 1000 knjiga za taj period. Van Haške sudnice sam uglavnom čitao i pisao. Naravno, tu je bilo vremena i za rekreaciju, za igranje šaha, preferansa, remija, tabliča čak. S kim ste se družio? Pa družio sam se sa mnogima. Nisam imao prilike da se mnogo družim sa Karadžićem i Mladićem jer su oni u drugom bloku. Pa samo kad se setnemo slučajno, onda imamo mogućnost da popričamo. Ali sam se najviše družio sa Milanom Martićem, sa Nebojšom Pavkovićem i tako mnogim drugim. Da li istina da ste, to se pisalo ovdje po medijima, da ste igrali šah sa Antom Gotovinom, da ste i sa njim bili nekom... Ne. Nikad nisam vidio da Ante Gotovina igra šah. Ni karte, ni šah. Bili smo u korektnim odnosima. Ali on je izbjegavao bilo kakav razgovor o ratu i o politici. S njim ste mogli razgovarati o sportu, o slikarstvu i o Španiji. Tako da neku naročito intenzivnu komunikaciju s njim nisam imao. Ali smo bili u korektnim odnosima. Je bilo konflikata u tom životu, pa verbalnih, možda neke svađe i... Ja sam ulazio u konflikte gotovo isključivo sa Srbima koji su pravili nagodbu sa tužilaštvom i zarad manje kazne pristajali da lažno svedoče protiv drugih. I ubeđen sam da su dosta ti moji stalni napadi i provokacije uticali na Babića da izvrši samoubistvo. Da sam dosta doprineo Miroslavu Deronjiću da dobije galopirajući rak kostiju i da odapne pre nego što mu je isteklo ti njegovi 7 godina, nepuni 7 godina. I sve druge koji su pravili nagodbu sa tužilaštvom progonio sam na svakom koraku. I najtežim mogućim rečima i uvredama. Od ovih koji nisu pravili nagodbu, u sukobu sam bio s Veselinom Šljivančaninom. Zato što se uporno deklariše kao titoista i što se uporno izjašnjava kao Crnogorac po nacionalnosti. Sa Slobodanom Miloševićem? Sa Slobodanom Miloševićem sam se sprijateljio u Hagu. Ranije nikad nismo bili prijatelji. Imali smo periode saradnje i periode sukoba. U Hagu mislim da smo postali iskreni prijatelji. Tu se mogu početiti u medijima od ljudi koji su izašli iz tih pritvorskih jedinica. Da ste vi pojedinim optuženim pisali podneske, da ste im na neki način servisirali njihove, davali ste im pravne usluge. Jer znam da
Da li to zaista tako funkcionira? Nisam voleo da bilo kome pišem, ali voleo sam da izdiktiram. Ako me neko zamoli, ja mu na licu mesta izdiktiram podnesak. I to je tako funkcionisalo? Pa da. Da. Kažete da bi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala i zdrav čovjek obolio. Zašto? Pa zato što su uslovi stravični. Nije reč o uslovima smeštaja. Smeštaj je bolji nego u našim zatvorima, to se mora priznati. Međutim, hrana je očajna. Ja nisam mogao zamisliti da može postojati tako loša hrana. I to koja se sprema od normalnih namirnica. Ona se sprema unaprijed, pa se zaleđuje, pa se odleđuje, pa se onda servira. Možete misliti kako izgleda krompir koji je skuvan, pa zaleđen, pa odleđen. Ko to može da jede? Sjećam se, na jednoj statusnoj konferenciji ste donijeli bukvalno sudnicu, onaj pakovanje, kako bi nazvao? Doneo, ubeđivao sudiju da proba, samo malo da okusi od toga, da ću odmah sve prihvatiti njihove zahtjeve i tako, međutim sudija jedva čekao da pobegne iz sudnice. Da. Nevjerojatno su brojni ljudi jeli u Hagu baš od hrane. Od hrane, od loše hrane ili da li je to stres, da li ljudi pucaju, šta se događa? Znate, Schwenningen je mjesto velike patnje. I to nema nikakve sumnje. Zdravstvene probleme može izazvati loša hrana, može izazvati stres, može čitav niz drugih problema. Može doći i spontano do zdravstvenih problema. I tako. Da li ste, pa ima ljudi koji su možda i pobornici neke teorije zavere da su možda neki i ne slučajno oboljeli? Pa ja mislim da to nije samo teorija zavere, nego da se to stvarno dešavalo. Vidite, kod Slobodana Miloševića neposredno pred smrt našli su antibiotik koji se koristi za lečenje najtežih bolesti, lepre i tuberkuloze. To je najjači mogući, kako sam ja to shvatio, najjači mogući antibiotik na svijetu. Nekomu je to dao, ja ne znam na koji način. To je nađeno u krvi. On nije imao nikakve potrebe za antibioticima. A zašto mu je to dato? Zato što taj antibiotik svojim dejstvom suzbija dejstvo lekova za srce i pritisak. I nekomu je savjetovao da svaki dan pije sok od grejpfruta. I on je svaki dan pio sok od 7-8 grejpfruta. A jedino voće koje se ne smije koristiti kad čovjek uzima lekove za srce i za pritisak je grejpfrut. Jer i on nekim svojim sastojcima suzbija dejstvo ovih lekova. Jeste li vi bili životne opasnosti? Brojni štrajkovi glađu? Pa bio sam nekoliko puta. Srce. Prvo taj štrajk glađu trajao 28 dana i oni su popustili. Bili su spremni da me puste da umrem, ali su popustili i prihvatili sve moje zahteve kad je oštro reagovalo Rusko ministarstvo inostranih poslova. Odjednom se sve oko mene promenilo. Zatim, kad sam imao te srčane probleme u 2 navrata, zamalo nisam umro. Prvi put je to bilo početkom 2012. godine, kad mi je puls bio 240. Kad sam već bio napola mrtav. Lekari su mi posle rekli da je bilo 50% šansi da preživim, 50% da odapnem. Drugi put, isto mi je tako teško bilo, nisam uopšte hteo da tražim lekare. Kad sam čuo za izborne rezultate na parlamentarnim izborima u Srbiji i da je Srpska radikalna stranka ostala van parlamenta. To me je nekako pokosilo. Nisam tako nešto ni u snu mogao sanjati da će se desiti. I rekao sam sebi, neću da pritišćem alarm, neću da zovem hitnu pomoć, pa makar umro do zore. Izdržao sam to i u zoru mi je već bilo malo bolje, a Boga mi sam to bolovao 2-3 mjeseca. Tek negde u avgustu 2012. stanje popravilo. Ste preboljeli taj... I evo sada ovo što je najnovije, to je kancer. Operisan mi je jedan, pojavile su se metastaze na jetri, nisu naročito velike, jedna nosi ime Tomislava Nikolića, druga Aleksandra Vučića, ali vjerovatno ću to u najskorije vreme operisati. Mislite da bi ta operacija mogla da vas izliječi? Potpuno. A ko to zna? Rak je opaka bolest, ali ja ću se boriti
pa da mogu i 2 jastoga da savladam ako sam mogao Haški tribunal. Malo se kao govorite o karcinomu, ali ja bih ipak možda tim nalazima koje vjerujem da ste nakon izlaska iz Haškog tribunala uradili ovdje u Srbiji. Da li su oni isti s onim koji su vam rađeni u Hagu? Pa uglavnom jesu. Ovdje mi nisu utvrdili novi rak, da se negde proširio kancer. Opet sam ovdje bio na skeneru, neposredno pred dolazak sam bio na tom PET skeneru i oni smatraju da je za sad prilično bezbedno što se tiče drugih organa. Da te metastaze nisu onolike kolike su mogle biti. Ako si imao u vidu da sam primio samo jednu hemoterapiju. Ali evo, pod nadzorom sam veoma ozbiljnih, veoma iskusnih. Imate povjerenje u... Imam povjerenje u završnoj riječi 2012. godine ste se odredili prema, ako se ne varam, Vojno-medicinskoj akademiji kao mjestu na koje ne želite da završite čak i poslije vaše eventualne smrti. Tako ste govorili, da se ne radi ni obdukcija. Da, pa jednom su mi doveli tamo negde 2010. 2011. jednog lekara sa VMA, zvao se Zdravko Mijalković. I on se pokazao onako kao stručan, kao dobar, kao blagonaklon, napravio veoma dobar izveštaj. I bio sam zadovoljan tim izveštajem, bio je krajnje objektivan. I posle nekih godinu i pol dana, ja sam zamolio ljude iz stranke koji su ga poznavali, da ga pitaju da im on da mišljenje o najnovijem razvoju mog zdravstvenog stanja. A on je ni 5 ni 6 odgovorio da treba da pita svoga komandanta, tadašnjeg načelnika VMA, generala Jeftića. I ja sam rekao da ovim mojim ne interesuje više ni njegovo mišljenje, ni mišljenje njegovog komandanta. Ja sam to jednom izneo i u Haškoj sudnici. Kakvi su to lekari koji moraju da salutiraju svom komandantu i traže njihovo dopuštenje da nekome pruže medicinsku pomoć ili bar samo stručno mišljenje o medicinskom problemu. I rekao sam više nikad niti ko da mi dolazi, niti mislim tamo da ide. Za odašnju javnost se moram priznati da je kao grom iz vedra neba pukla vijest da ćete vi izaći na privremenu slobodu. Da li je ta vijest vas iznenadila nakon toliko godina? Ovdje definitivno javnost jeste, ne samo u Srbiji, u regionu. Pa malo jeste. Prvo letos, kad su mi postavili one uslove koje sam ja odbio, a sad posle 2-3 mjeseca, posle tog odbijanja, oni mi nisu više nikakve uslove postavili. Nikakve. Niti je sa mnom neko razgovarao na tu temu. Niti sam bilo šta potpisao. Jednostavno, ja sam izbačen iz Ševeningenskog zatvora. Rekli su vam, vi više ovdje ne možete da ostanete i idete u Srbiju. Izbacili su me. Brutalno su me izbacili. A su saopštili prije nekoliko dana određene uslove, koji su blagi. Ne kontaktirate sa žrtvama, svjedocima, pasoš. Naknadno objavili zapravo svoje očekivanja. Oni od mene nisu tražili nikakve garancije, a ni od vlade Srbije. Vlada Srbije se na jedan perfidan način ogradila. Rekla je da prihvataju sve garancije koje ja prihvatam. A onda su posle rekli, bojeći se da ja možda nešto ne prihvatim, a onda su posle rekli pod uslovom da ja prihvatim garancije vlade Srbije. Pošto sam ja ranije u mnogo navrata odbijao te garancije od prozapadne izdajničke vlade. I oni su mislili, ako to postave, ja sigurno neću prihvatiti garancije i neće me pustiti. Međutim, ja sam Haškom tribunalu toliko dozlogrdio da su se oni čak i suprotstavili mom puštanju, ovi bi me izbacili iz zatvora. Nije bilo šanse više ostanete u Ševeningenu. Pa, tako su stajale stvari. Dolazite u Srbiju, u avionu već dajete intervju, ono predstavite da je pomalo neobično i mnogi ljudi iznenadilo to kako ste se vi odredili prema pokojnom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Možda ta poruka prvi dan još istini svetilo Srbije mnogi ljudi iznenadila. Kako to sve bilo? Prvo intervju u avionu, malo neobično. Intervju u avionu je bio kratak, a onda su oni snimali privatan razgovor koji je trajao 2-3 sata koliko je avion leteo i kome su učestvovali i okolni putnici i tako. Ali, znate, ništa ja nisam rekao što zaista nisam mislio. Posle su me novinari na konferenciji za štampu pitali i ja sam ponovio šta mislim o tome. Zoran Đinđić je veliki izdajnik srpskog naroda. Jedan od najvećih.
Zoran Đinđić je mafijaš, kriminalac. Tu nema šta ni da se oduzme ni da se doda. I zašto bi ja žalio Zorana Đinđića? Stvar ženje je vaše emocije koje možete da imate, ali nemate. Ali kad nemam neku pozitivnu emociju, a neko me pita, ja kažem iskreno nemam. Satili ste u Srbiju, nakon gotovo 12 godina. Kakva je Srbija? Sad već ima prošle neki vremenski period, došli ste u zemlju. Kako vam izgleda ova zemlja? Pa Srbija je u još težoj situaciji nego što je bila. Mnogo više oronula. Mnogo više je narod nezadovoljan. Teško je na ulici kad hodate sesti nasmejanog čovjeka. Nemoguće skoro. Zašto? Šta fali Srbiji? Fali joj ozbiljna vlast i ozbiljna vizija budućnosti. Ozbiljna vizija budućnosti ne može biti članstvo u Europskoj uniji. Mi moramo da se okrenemo Rusiji. Da se sa Rusijom što čvršće integrišemo. Jedino nam to može biti spas. A ovaj sadašnji režim, što bi se reklo, cinculira između Zapada i Rusije. Zapadu se dodvoravaju i, kako kažu, idu europskim putem, a ovamo bi želeli dobre odnose jer ekonomski ne mogu opstati bez Rusije. I ne može se dugo sedeti na dve stolice. Morat će da se opredele. Ili tamo ili ovamo. Koja će biti ta tačka eventualnog opredeljivanja? Pa ja mislim ucena sa Zapada da se opredele i da uspostave sankcije Rusiji. Iz ovih stranačkih prostorija, u Zemlju smo se još vaše srpske radikala snimao ovaj intervju, su potekla dva prva čovjeka Srbije danas, i premijer i predsjednik, i Vučić i Nikolić. Pa i hoćete da kažete dva najveća izdajnika danas? Ja to nisam rekao. Ja kažem da su oni potekli iz ovih prostorija. A nemojte da mi sečete ovo. Ne znam, nećemo sigurno. Evo. Bićemo u prilici da vidimo. Zašto mislite da se ne može prema Vučiću ili Nikoliću odrediti, jedino ako je vrijeđanje u pitanju? Nema tu vrijeđanja. Ja imam argumente da su oni izdajnici. Vidite šta su uradili po pitanju Kosova i Metohije. Oni su za 2-3 dana, ajde za mjesec dana, izdali mnogo više nego što bi Boris Tadić za 10 godina. Boris Tadić je izdajnik, ali on je to postepeno pravio ustupke, ustručavao sve ovo, a ovi su krenuli, jurnuli i sve prihvatili. Oni su i dovedeni na vlast da bi to uradili. Oni su dovedeni na vlast ogromnim tajkunskim novcem i podrškom zapadnih obavještajnih službi. Zašto se pomenuo Vučića i Nikolića? Oni su praktično potekli iz ovih prostorija. Na neki način vi možete, pa neću reći da budete ponosni na to, ali eto. Kako mogu biti ponosan na izdajnike? To je za mene težak, bolan udarac bio. To je najteži udarac koji sam doživio u celoj političkoj karijeri. To je teže od Haga bilo. U Tomislava Nikolića sam imao neograničeno poverenje. Ne mogu da kažem baš u istoj meri i u Vučića, i u njega sam imao veliko poverenje. Jer je Vučić znao da bude samoinicijativan, znao je nekada da napravi nešto, da zabelja nepromišljeno i tako. Odmah iz aerodroma dolazite ovdje u sjedište stranke, potom ste otišli kući, naravno, u svoje porodice, to je sasvim normalno. Nekako se stvorio utisak da je vama politika važnija i od zdravlja. Ne znam zašto, takav je utisak stvoren. Odmah politika, odmah ste reagovali, političke ste poruke poslali. Ja imam neke ideale koje iskreno sledim, za koje sam spreman da se žrtvujem. Ja nisam čovjek koji bi želeo da umre mirno u krevetu. Ja želim da umrem u akciji, u političkoj borbi. Dobro. Želite da umrete baviti se politikom? Da li vas možda politika liječi? Možda je to neka vrsta tretmana? Ja verujem da je ona dobar medikament. Da mi može pomoći u mojoj borbi protiv kancera. Šta će raditi vaša Srpska radikalna stranka sada? Niste parlamentarni? Mi ćemo sada konsolidovati svoje redove. Bilo je velike pomjetnje u stranci i to nas je koštalo parlamentarnog statusa posle odlaska ove grupacije oko Nikolića i Vučića. Mi ćemo sada da sređujemo svoje redove, da jačamo opštinske i okružne odbore i da se spremamo za buduće izbore do kojih će po mom mišljenju doći već sljedeće godine.
Izbori su bili početkom ove godine. Mislim, jeste, ali toliko će se dalje kriza zaoštriti, a ovaj režim nema odgovor ni na jedno suštinsko pitanje, da očekujem da će morati da se raspusti. Gospodin Šešelj, raditi na obaranju vlasti Srbije? A kako da ne? Ja sam opozicionar. Kako to mislite da radite? Jer bilo je reakcija javnosti da biste vi mogli i destabilizovati državu Srbiju. Znate koji je to ministar kazao u vladi? Ja sigurno neću destabilizovati Srbiju, ali sam već destabilizovao ovaj izdajnički režim. A što se tiče Vulina, već sam mu iskopao i neke kriminalne afere i kriminalni porodični pedigre i tako dalje. Ja ću se svom silinom obrušavati na sadašnji režim. To sam već učinio. Idem dalje u tom pravcu. Oni imaju ozbiljnu podršku građana, gospodine Šešelj. Oni su to imali na prošlim izborima. Pitanje je da li još uvek imaju. Zašto Vučić nije rekao pred izbore da će smanjiti plate i penzije? Pa da vidim onda ko bi za njega glasao. On je obećavao bolji život, a sad posle izbora saseće i plate. Ne želim da budem advokat Aleksandra Vučića, ali on tvrdi da želi da napravi rezove koji će omogućiti akumulaciju za ulaganje, da će 2016. recimo biti godina napretka za... A što rezovi po najsiromašnijem delu stanovništva? Što rezovi na penzionerima? Što nije ukinuo ti 150 i više agencija? Kolika bi tu ušteda bila? Veća bi tu bila ušteda nego što je ušteda na smanjivanju penzija. Gdje biste vi pronašli pare sada, gospodine Šešelj, da ste u situaciji da utičete na izvršnu vlast? Ja bih pre svega uveo carinske barijere za stranu robu do onog nivoa do kog postoje barijere za našu robu u tim državama. A ne da je srpsko tržište svima maksimalno otvoreno, a da su nama mnoga tržišta zatvorena ili smo suočeni sa određenim kvotama. Kakav je stav Europske unije prema nama po pitanju tržišta, takav i naš prema njima. Pogotovo moramo uvesti carine na uvoz hrane. Ne mogu naši poljoprivrednici da se nose s poljoprivrednicima iz Europske unije koji primaju raznorazne dotacije, subvencije. Gde je tu slobodna konkurencija? To znači, kako se to sa kolokvijalno zove, prekidanje evropskog puta Srbije. Da. Evropski put Srbije, mi bismo sigurno prekinuli, ali smo spremni na saradnju i sa zemljama Evropske unije pod ravnopravnim uslovima. Da, ali kako tumače činjenicu da sada u srpskom parlamentu nema niti jedne političke stranke koja je protiv Evropske unije, nema evroskeptika među poslanicima? Da li to znači da su građani Srbije na posljednjim izborima, koji, kažem, nisu bili tako davno, odlučili da daju povjerenje onim koji ih žele odvesti u Evropsku uniju, odnosno da građani Srbije žele u Evropsku uniju, a ne sa Rusijom, Kazahstanom, Bjelorusijom? Ne. Ja sam ubeđen da i danas više od polovine stanovništva Srbije protiv ulaska u Evropsku uniju. Ali, Aleksandar Vučić je jedan veliki medijski manipulator. Najbolji koga je Srbija ikada imala. I on sve što je postigao je medijskim manipulacijama. Praznim obećanjima. I on je probudio određenu nadu u narodu. Veliku nadu. Sad se ta nada gasi. Sad on pomera svoja obećanja za 2016. za 2017. godinu i tako dalje. Sad narod vidi da je to sve promašeno. Da nema od tog ništa. Iluzija. I onda će se narod okrenuti tamo gde mu se ponudi alternativa. Alternativa može biti samo naša integracija sa Rusijom, ulazak u ODKB, Novi vojni savez, odbor dogovora o kolektivnoj bezopasnosti, tako mu je pun naziv, ulazak u savez sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, bezcarinsku uniju, odnosno carinsku uniju, ulazak u zajednicu nezavisnih država i tako dalje. Svi mogući oblici integracije. I to nam može doprineti izlasku iz ekonomske krize. Gospodin Šešelj, kako vam izgleda region danas? Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora. Sve ovo što se događa sa Kosmetom. Pa i region se promenio, ali u lošem pravcu. Hrvatska je postala članica i NATO i Evropske unije i
postala je nepodnošljiva na Balkanu sa svojim ponašanjem. Bosna i Hercegovina pokazuje da ne može opstati kao normalna država. Još uvijek je pod stranim tutorstvom. I mislim da će se Bosna i Hercegovina pocepati po liniji sadašnjih entiteta. Možda će Hrvati uspjeti da formiraju svoj entitet, ali to je neizvesno. Crna Gora je i dalje pod vlašću mafijaškog režima Mila Đukanovića, koji vodi izrazito antisrpsku politiku i antirusku politiku. Albanija ima svoje pretenzije na srpske teritorije. Makedonija se suočava s velikom opasnošću od šiptarskih terorista koji su se ponovo probudili i koji će verovatno sve intenzivnije delovati. Vojvodina? Zatražili ste izbore, ako se ne varamo i dana da, Vojvodine? Da, ali Vojvodina je čvrsto sastavni deo Srbije i tu nema šta da se promijeni. Ali zatražili smo izbore jer sadašnja vlast nije legitimna po dva osnova. Promijenila se volja naroda, to su pokazali prošli izbori. A s druge strane sad je usvojen jedini ustavni izborni princip, proporcionalni. A ranije je imala protivustavni izborni sistem, pola proporcionalni, pola većinski. I zbog ta dva razloga trebalo bi pothitno održati izbore u Vojvodini. Region je, ja sam barem takav utisak stekao duše, ja srpsku javnost gledam, tako kažem, sa strane, ne živim u Beogradu ili u Srbiji, region je, imam utisak, burnije reagovao nego Beograd i možda i Srbija na vaš dolazak. Kako to tumačite? Pa najviše su se zaletali Hrvati. I to je dobro. Hrvati su pobesnili i ne znaju da sakriju svoj bes. Što se tiče muslimana u Bosni i Hercegovini, i njihove reakcije su bile uglavnom negativne, onih koji su nastupali u javnosti, ali nisu bile tako besomučne. Ovdje u Srbiji vlast se veoma, veoma uplašila. Počet ćemo sa hrvatskom deklaracijom u Hrvatskom saboru, pa će da i Europski parlament, pa da ne odredi se prema vašem puštanju na primjernu slobodu. Govori se o tom puštanju duha iz boce, kako se govori. Da, oni donose svoje deklaracije i rezolucije. Sinoć je Vojvodski savez Srpskog četničkog pokreta na predlog četničkog vojvode Tomislava Nikolića doneo rezoluciju o ukidanju Hrvatske države i da uspostavljanju Republike Srpske Krajine. A čim se donese rezolucija u Skupštini Evropske unije, Centralna otadžbinska uprava će po mom mišljenju doneti rezoluciju o neophodnosti raspuštanja Evropske unije. Tako da ćemo mi uzvati na svaki taj udarac. Ako oni nas raspuštaju, mi ćemo njih, ako oni nas hapse i mi ćemo njih i tako. Kako danas izgleda 2014. godine ta granica mnogo puta pominjana od Karlobaga do Virovitice, ta linija? To je dugoročna granica. Ona će kad tad biti realizovana. Nažalost, u proteklom ratu ratovali su Srbi međusobno. Ratovali su Srbi pravoslavci, Srbi muslimani i Srbi katolici. 2/3 današnjih Hrvata su bivši Srbi, Srbi katolici. Pa Hrvati su izgubili sopstveni jezik. Jedini hrvatski jezik je čakavski, koji se skoro nigde više ne govori. Malo na ostrvima, jadranskim, kvarnerskim i nešto u Istri. Hrvati su se pred Turcima razbežali širom Evrope. U gradište ispod Beča, u Mađarsku. U Mađarskoj je najčešće prezime Horvat, to ste valjda znali. U Slovačku, tamo je donedavni predsjednik Ivan Gašparović bio Hrvat po nacionalnosti, po poreklu. Sad je Ivo Josipović obilazio neka čisto hrvatska sela u Italiji. Ali jezik kojim govore ti pravi Hrvati mnogo se razlikuje od jezika kojim danas govore ovi navodni Hrvati. Jer navodni Hrvati govore iskvarenim srpskim jezikom, a pravi Hrvati govore čakavski. A na stranu to što su i deo Slovenije tamo svojevremeno okupirali, pa su i Kajkavce podvukli pod svoj nacionalni korpus, a zapravo Kajkavci su identični sa Slovencima. Ovi Hrvati ili one Hrvati, kako vi to kažete, oni imaju Republiku Hrvatsku koja je međunarodno priznata suverena država članica NATO saveza i Evropske unije. Ma kakve deklaracije donosili, to je činjenica i iza njih stoje veliki, jaki igrači.
To morate priznati. Jugoslavija je bila članica Ujedinjenih nacija, međunarodno priznata država, pa gde je sada? Hrvati su u članstvu Evropske unije, ali dokad će još trajati Evropska unija? Već ima zemalja koje namjeravaju da je napuste, Velika Britanija, Mađarska, ko zna koja još. Ja ne vidim neku svetliju budućnost Evropske unije. Što se tiče NATO pakta, on će ubrzo da propadne. Je to jedna kolosalna mašinerija koja sama sebe iznutra guta. I članice će sve teže da finansijski izdržavaju tu mašineriju. Loše su vam prognoze za taj zapad. Pa, za zapad su... Sad prepoznaćete za istok, istok će odneti prevagu. Istok će odneti prevagu. I zemlje BRICS-a. Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika, one će odneti prevagu. I kako bi to onda moglo svijet da nastane, ako prevagne ta istočna ili BRICS strana? Pa sve će biti demokratski. Slomit će se globalizam kao novi svjetski poredak, koji je totalitarnog karaktera. I tada mislite da bi ovdje moglo doći do... Najvažniji je pluralizam političkih stavova interesa u svijetu. Najvažnije je da jedna država prestane da bude hegemon i da dominira ostatkom svijeta. A to su još uvijek Amerikanci, ali sve manje. Bosna i Hercegovina, bili su nedavno opšti izbori početkom oktobra, prije nekoliko dana je novi stari predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio zakletvu, ušao je u drugi mandat kao predsjednik. Kako ste vidjeli, prvo koliko ste upoznati sa događajima u Bosni i Hercegovini u svih ovih godina što ste bili u Hagu, a i sada naravno? Pa prilično sam upoznat. U Hagu smo gledali 2 programa državne televizije Srbije, B92 i Bijeljinsku televiziju. Kad je reč o srpskim televizijama, gledali smo 2 programa hrvatske televizije, svojevremeno i sarajevski Hayat, dok su bili muslimani, tako da sam prilično upoznat. Ono što bi želeo u Republici Srpskoj, to je da se ona što pre konsoliduje. A najbolji način konsolidacije bi bio da se stvori koalicija između stranke nezavisnih socijaldemokrata, Dodikove, i Srpske demokratske stranke. To bi bila najprirodnija koalicija. Vi znate, ja sam nekada bio veliki politički protivnik Milorada Dodika. Ali on je sad zauzeo sasvim ispravan nacionalni stav. I proruski stav. I sad ja više ne mogu biti protiv njega kao što sam bio ranije. Ali smatram i da Srpska demokratska stranka, kao stranka koja neguje tradiciju oslobodilačke borbe srpskog naroda, treba da ima svoje mesto i najbolja bi bila varijanta koalicija te 2 stranke i to bi stvorilo najstabilniju vladu. Evo, srećom mogu da konstatujem da je i Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj povratila parlamentarni status. Mi imamo sada 2 naša poslanika u Narodnoj skupštini. I mi ćemo naravno ostati u koaliciji sa svojim partnerima s kojima smo izašli na izbore, a to je Socijalistička partija i Demokratski narodni savez, jer pošto ima više izbornih jedinica, u nekim smo izbornim jedinicama išli sa Demokratskim narodnim savezom, u drugim smo išli sa Socijalističkom partijom. I rezultat toga su 2 poslanička mandata koja smo osvojili. I mi mislimo da održimo te prijateljske i koalicione odnose sa ove 2 stranke. Mi smo zato i da te 2 stranke učestvuju u vladi i mi smo spremni da budemo sastavni deo vladine većine, ali bismo najviše želeli koaliciju stranke nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke. Oni su ušli ne samo u izbornom periodu, možda i više od jedne godine, u veoma ozbiljnu političku konfrontaciju, što je i normalno. SDS je bio opozicion vladajućem SNSD-u, diskutabilno koliko. Čak nijedan takav projekat na nivou Bosne i Hercegovine nije uspio u zajedničkim institucijama, tako da vidimo šta će biti u Republici Srpskoj. Dakle, može se reći da srpski radikali iz ove centrale u Beogradu podržavaju SNSD-u vlast Milorada Dodika u Banja Luci. Ne može se tako reći. Mi cenimo politiku koju je vodio Milorad Dodik na nacionalnom planu i na planu rusofilstva, orijentacije prema Rusiji. Mi to cenimo i poštujemo. I tu su dodirne tačke naših politika, naših političkih i programskih orijentacija. Ali mi nismo
ljubitelji Milorada Dodika, a nekada smo bili u žestokim sukobima. A s druge strane, nismo mi ni ljubitelji Srpske demokratske stranke. Imamo čitav niz primjedbi njima da iznesemo. Ali mi želimo što snažniju konsolidaciju Republike Srpske. Otud ovakva naša ideja. Ja se lično najviše bojim stranih mešetarenja i stranih zavada među srpskim političarima. Toga već ima mnogo. Toga ima mnogo i morate to i vi priznati. Ako sam ja dobro razumio, vama je uzet pasoš, vi nemate pasoš. Ja nemam pasoš. Imate ličnu kartu? Nemam, podneo sam zahtev ovdje u policiji da mi izdaju ličnu kartu, vozačku dozvolu i podneo sam zahtev za zdravstvenu legitimaciju. Zašto vas to pitam? Ako imate ličnu kartu, vi biste formalno pravno mogli preći u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku. To može sa ličnom kartom? Mogao bih ako me policija ne zaustavi na graničnom prelazu, a policija će me sigurno zaustaviti. A željeli biste, mislim, ne manjka želje da odete u Republiku Srpsku? Želeo bih što pre da odem u Republiku Srpsku i da obiđem celu Republiku Srpsku. Ja tamo nisam bio od 1998. godine, kad me je sport proterao spektakularno iz Banja Luke sa inauguracije predsjednika Republike Srpske. Da. Vi se sećate toga, kad je centar Banja Luke bio prosto okupiran velikim snagama SFOR-a. Sjećate se puno detalja, i prije rata i prije perioda u Hagu, puno čitate. Pratio sam dobar dio vaših suđenja i ono što se događalo u Hagu. Nevjerojatno koliko podataka imate, gospodine Šešelj, u svojoj glavi. Za jedno praktično pitanje. Je to zato što imam veliku glavu? Nisam to ja to rekao. Kako to uspijevate? Kad sam ja bio mali, onda su dečake sa velikom glavom zvali Glavonja. A kako zovu ljude koji imaju nevjerojatno mnogo podataka u glavi? Pa ratnim zločincima. Da se ponovo vratim Hagu u smislu da ovo je privremena sloboda. Mislim, kakva je sad... Imate li vi dokument prema koje ste vi pušteni na slobodu? Ništa ja nemam. Ništa ja nemam, ja sam izbačen iz Ševeningenskog zatvora. I ja se dobrovoljno tamo neću vratiti. Neka me hapse Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Neka me hapse moji glavni saučesnici u svim eventualnim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti. Znači nećete više otići tamo? Dobrovoljno neću. Da. Jednom ste otišli, drugi put nećete, ako shapse morat ćete, ako ipak završite u Hagu, gospodine Šešelj, a obzirom da se predsjedavajućeg tribunala, gospodin Meron, ovih dana najavljuje presuda 2015. godine, ne bih volio govoriti o kojem je to mjesecu, teško je to u vašem slučaju reći. Šta vi očekujete od te presude? Ništa, šta to mene interesuje? Pa tiče se vas. Pa ja sam pobedio. Vaše ime tamo. Pa ja sam pobedio, kao da je to važno. Kako god presudu donesu, ja sam pobedio. Vi ne mislite da sam pobedio? Mislim da će pobediti ona na kraju rezultat koji bude. Mislim, to će odrediti. Taj rezultat, te presude će odrediti ko je to pobjedio. Ali dobro. Imaš nekoliko pitanja koje su vezani za Srbiju. Prije svega, recimo, da su 2 godine srpski radikali na vlasti u Srbiji, da imaju izvršnu vlast. Kako bi srpska država izgledala? U ekonomskom, socijalnom, političkom? Izgledala bi mnogo naprednija u ekonomskom i socijalnom smislu, bila bi čvrsto integrisana sa Rusijom, rešili bi pitanje nezaposlenosti u ogromnom procentu, rešili bi pitanje socijalne bede, funkcionisalo bi društvo i država kao nikad do sada. Mislite da imate i potencijala i ljudi da tako nešto uradite? Imamo potencijala među ljudima koji su nama ostali iskreno odani sve ove godine, potencijala među mlađim ljudima. Da ste bili na mitingu 15. novembra na Trgu Republike, vidjeli biste, možda biste se iznenadili, ja sam se iznenadio koliko je mladih ljudi bilo među demonstrantima. Zatim, mnogi ljudi koji su ranije glasali za naprednjake, sad su razočarani i vraćaju se nama. Mnogi koji su glasali žute za Demokratsku stranku također su razočarani. I ja mislim da ćemo mi vrlo brzo stvoriti jednu kritičnu masu koja će izazvati vanredne parlamentarne izbore i otvoriti put pobedi srpskih radikala. Da. Što pitanje neće biti indiskretan. Vaša porodica je bila uz vas sve ove godine, naravno.
sad si pretpostavljam sve te emocije nakon dolaska iz Haga slegle, da ste malo, ako mogli da rezimirate stvari, kako to sada funkcioniše kod vas u porodici? Pa sad su problemi najveći. Zašto? Pa zato ja sam se vratio, navikao sam rano da ležem u krevet između 9 i 10, u 10 sam ja uglavnom već u krevetu, i ustajem rano između 5 i 6. A oni su navikli u mom odsustvu da spavaju duže. Ja kad ustanem, prava je uzbuna u kući i svi jedva čekaju da se vrati. Kako se... Šalim se, naravno. Dobro, ironišete. Kako se vaš probava navikla na hranu koja nije zaleđena, odleđena? U prvi dana je to bilo gadno, ničemu nisam mogao doleti. Prvi dana. Prvo sam jeo burek, ali kod kuće je miješan, znate. A onda čitav niz drugih vrsta hrane koje sam voleo. I ko mi god nešto donese, ja jedem. Sad sam već prestao, sad krećem sa umerenom jednom dijetom, da bih očuvao i malo možda smanjio trenutnu kilažu. Ako bi vam neko od bivših stranačkih kolega, vjerojatno ste bili prijatelji sa njima, tražio se nađe sa vama. Recimo, predsjednik Nikolić vas kao građana Vojislava Šešelja pozove... Nikako ne bih prihvatio da se nađemo s njima, da se nađem ja lično s njima ili neko iz rukovodstva stranke. Međutim, ako promene svoju politiku, odreknu se Europske unije i izjasne se za potpunu integraciju sa Rusijom, onda će se promeniti moj stav prema njima. Ja se ne rukovodim ličnom mržnjom i animozitetima. Moji animoziteti prema njima su zaista veliki. Ali ne zato što su izdali mene, nego zato što su izdali srpski narod i Srpsku radikalnu stranku. Ako se vrate na pravi put, ali moraju da požure dok još nisu definitivno izdali Kosovo. Mislite da je to na tapetu, da se to događa? To se događa, nažalost. To se događa. Još jedno pitanje o bliskoj budućnosti. Da li ćete, mislim, u toj političkoj borbi da dobijete poverenje birača i da uopšte napravite neki izborni rezultat u Srbiji, praviti probleme vlasti u smislu demonstracija, protesta? Demonstracije i proteste ćemo sigurno imati. Ali vi znate da smo mi uvijek bili miroljubivi u tim protestima i nikad se kod nas nisu dešavali ni izbacili iz zatvora. Nije bilo šanse više ostanete u Ševeningradu. Pa, tako su stajale stvari. Dolazite u Srbiju, u avionu već dajete intervju, ono predstavite da je pomalo neobično i mnogi ljudi iznenadilo to kako ste se vi odredili prema pokojnom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Možda ta poruka prvi dan još istini svetilo Srbije mnogi ljudi iznenadila. Kako to sve bilo? Prvo intervju u avionu, malo neobično. Intervju u avionu je bio kratak, a onda su oni snimali privatan razgovor koji je trajao 2-3 sata koliko je avion leteo i kome su učestvovali okolni putnici i tako. Ali, znate, ništa ja nisam rekao što zaista nisam mislio. Posle su me novinari na konferenciji za štampu pitali i ja sam ponovio šta mislim o tome. Zoran Đinđić je veliki izdajnik srpskog naroda. Jedan od najvećih. Zoran Đinđić je mafijaš, kriminalac. Tu nema šta ni da se oduzme ni da se doda. I zašto bi ja žalio Zorana Đinđića? Pa ne. Stvar ženje vaše emocije koje možete da imate, ali nemate. Ali kad nemam neku pozitivnu emociju, a neko me pita, ja kažem iskreno nemam. Satili ste u Srbiju, nakon gotovo 12 godina. Kakva je Srbija? Sad već ima prošle neki vremenski period, došli ste u zemlju. Kako vam izgleda ova zemlja? Pa Srbija je u još težoj situaciji nego što je bila. Mnogo više odronula. Mnogo više je narod nezadovoljan. Teško je na ulici kad hodate sesti nasmejanog čovjeka. Nemoguće skoro. Zašto? Šta fali Srbiji? Falio je ozbiljna vlast i ozbiljna vizija budućnosti. Ozbiljna vizija budućnosti ne može biti članstvo u Europskoj uniji. Mi moramo da se okrenemo Rusiji. Da se sa Rusijom što čvršće integrišemo. Jedino nam to može biti spas. A ovaj sadašnji režim, što bi se reklo, cinculira između Zapada i Rusije. Zapadu se dodvoravaju i, kako kažu, idu europskim putem, a ovamo bi želeli dobre odnose jer ekonomski ne mogu opstati bez Rusije. I ne može se dugo sedeti na dve stolice. Morat će da se opredele. Ili tamo ili ovamo.
Koja će biti ta tačka eventualnog opredeljivanja? Pa ja mislim ucena sa zapada da se opredele i da uspostave sankcije Rusiji. Iz ovih stranačkih prostorija, u Zemlju smo se još vaše srpski radikala snimao intervju, su potekla dva prva čovjeka Srbije danas, i premijer i predsjednik, i Vučić i Nikolić. Pa i hoćete da kažete dva najveća izdajnika danas? Ja to nisam rekao. Ja kažem da su oni potekli iz ovih prostorija. Ali nemojte da mi sečete ovo. Ne znam, nećemo sigurno. Nećete. Evo, bićemo u prilici da vidimo. Zašto mislite da se ne može prema Vučiću ili Nikoliću odrediti, jedino ako je vrijeđanje u pitanju? Nema tu vrijeđanja. Ja imam argumente da su oni izdajnici. Vidite šta su uradili po pitanju Kosova i Metohije. Oni su za 2-3 dana, ajde za mjesec dana, izdali mnogo više nego što bi Boris Tadić za 10 godina. Boris Tadić je izdajnik, ali on je to postepeno pravio ustupke, ustručavao sve ovo, a ovi su krenuli, jurnuli i sve prihvatili. Oni su i dovedeni na vlast da bi to uradili. Oni su dovedeni na vlast ogromnim tajkunskim novcem i podrškom zapadnih obavještajnih službi. Zašto se pomenuo Vučića i Nikolića? Oni su praktično potekli iz ovih prostorija. Na neki način vi možete, pa neću reći da budete ponosni na to, ali eto. Kako mogu biti ponosan na izdajnike? To je za mene težak, bolan udarac bio. To je najteži udarac koji sam doživio u celoj političkoj karijeri. To je teže od Haga bilo. U Tomislava Nikolića sam imao neograničeno poverenje. Ne mogu da kažem baš u istoj meri i u Vučića, i u njega sam imao veliko poverenje. Jer je Vučić znao da bude samo inicijativan, znao je nekada da napravi nešto, da zabelja nepromišljeno i tako. Odmah iz aerodroma dolazite ovdje u sjedište stranke, potom ste otišli kući, naravno, svoje porodice, to je sasvim normalno. Nekako se stvorio utisak da je vama politika važnija i od zdravlja. Ne znam zašto, takav je utisak stvoren. Politika, odmah ste reagovali, političke ste poruke poslali. Ja imam neke ideale koje iskreno sledim, za koje sam spreman da se žrtvujem. Ja nisam čovjek koji bi želeo da umre mirno u krevetu. Ja želim da umrem u akciji, u političkoj borbi. Dobro. Želite da umrete baviti se politikom? Da li vas možda politika liječi? Možda je to neka vrsta tretmana? Ja verujem da je ona dobar medikament. Da mi može pomoći u mojoj borbi protiv kancera. Šta će raditi vaša Srpska radikalna stranka sada? Niste parlamentarni? Mi ćemo sada konsolidovati svoje redove. Bilo je velike pometnje u stranci i to nas je koštalo parlamentarnog statusa posle odlaska ove grupacije oko Nikolića i Vučića. Mi ćemo sada da sređujemo svoje redove, da jačamo opštinske i okružne odbore i da se spremamo za buduće izbore do kojih će po mom mišljenju doći već sljedeće godine. Izbori su bili početkom ove godine. Jeste, ali toliko će se dalje kriza zaoštriti, a ovaj režim nema odgovor ni na jedno suštinsko pitanje, da očekujem da će morati da se raspušta. Gospodin Šešelj, raditi na obaranju vlasti u Srbiji? A kako da ne? Ja sam opozicionar. Kako to mislite da radite? Bilo je reakcija javnosti da biste vi mogli i destabilizovati državu Srbiju. Znate koji je to ministar kazao u vladi? Ja sigurno neću destabilizovati Srbiju, ali sam već destabilizovao ovaj izdajnički režim. A što se tiče Vulina, već sam mu iskopao i neke kriminalne afere i kriminalni porodični pedigre i tako dalje. Ja ću se svom silinom obrušavati na sadašnji režim. To sam već učinio. Idem dalje u tom pravcu. Oni imaju ozbiljnu podršku građana, gospodine Šešelj. Oni su to imali na prošlim izborima. Pitanje je da li još uvijek imaju. Zašto Vučić nije rekao pred izbore da će smanjiti plate i penzije? Pa da vidim onda ko bi za njega glasao. On je obećavao bolji život, a sad posle izbora saseće i plate. Ne želim ja da budem advokat Aleksandra Vučića, ali on tvrdi da želi... Da lečenje najtežih bolesti, lepre i tuberkuloze, to je najjači mogući, kako sam ja to shvatio, najjači mogući antibiotik na svetu. Nekomu je to dao, ja ne znam na koji način, to je nađeno u krvi. On nije imao nikakve potrebe za antibioticima. A zašto mu je to dato?
Zato što taj antibiotik svojim dejstvom suzbija dejstvo lekova za srce i pritisak. I nekomu je savjetovao da svaki dan pije sok od grejpfruta. I on je svaki dan pio sok od 7-8 grejpfruta. A jedino voće koje se ne smije koristiti kad čovjek uzima lekove za srce i za pritisak je grejpfrut. Jer i on nekim svojim sastojcima suzbija dejstvo ovih lekova. Jeste li vi bili životne opasnosti? Brojni štrajkovi glađu? Pa bio sam nekoliko puta. Srce. Prvo taj štrajk glađu trajao 28 dana i oni su popustili. Bili su spremni da me puste da umrem, ali su popustili i prihvatili sve moje zahteve kad je oštro reagovalo Rusko ministarstvo inostranih poslova. Odjednom se sve oko mene promijenilo. Zatim, kad sam imao te srčane probleme, u 2 navrata zamalo nisam umro. Prvi put je to bilo početkom 2012. godine, kad mi je puls bio 240. Kad sam već bio napola mrtav. Lekari su mi posle rekli da je bilo 50% šansi da preživim, 50% da odapnem. Drugi put, isto mi je tako teško bilo, nisam uopšte hteo da tražim lekare. Kad sam čuo za izborne rezultate na parlamentarnim izborima u Srbiji i da je Srpska radikalna stranka ostala van parlamenta. To me je nekako pokosilo. Nisam tako nešto ni u snu mogao sanjati da će se desiti. I rekao sam sebi, ma neću da pritišćem alarm, neću da zovem hitnu pomoć, pa makar umro do zore. Izdržao sam to i u zoru mi je već bilo malo bolje, a Boga mi sam to bolovao 2-3 mjeseca. Tek negde u avgustu 2012. stanje popravilo. Ste preboljeli taj... I evo sada ovo što je najnovije, to je kancer. Operisan mi je jedan, pojavile su se metastaze na jetri, nisu naročito velike, jedna nosi ime Tomislava Nikolića, druga Aleksandra Vučića, ali verovatno ću to u najskorije vreme operisati. Mislite da bi ta operacija mogla da vas izliječi? Potpuno. A ko to zna? Rak je opaka bolest, ali ja ću se boriti. Valjda mogu i 2 jastoga da savladam ako sam mogao Haški tribunal. Malo se kao govorite o karcinomu, ali ja bih ipak možda tim nalazima koje vjerujem da ste nakon izlaska iz Haškog tribunala uradili ovdje u Srbiji, da li su oni isti s onim koji su vam rađeni u Hagu? Pa uglavnom jesu. Ovdje mi nisu utvrdili novi rak, da se negde proširio kancer. Opet sam ovdje bio na skeneru, neposredno pred dolazak sam bio na tom PET skeneru i oni smatraju da je za sad prilično bezbedno što se tiče drugih organa. Da te metastaze nisu onolike kolike su mogle biti. Ako se ima u vidu da sam primio samo jednu kemoterapiju. Ali evo, pod nadzorom sam veoma ozbiljnih, veoma iskusnih. Imate poverenje u... Imam poverenje u završnoj reči 2012. godine ste se odredili prema, ako se ne varam, Vojno-medicinskoj akademiji kao mjestu na koje ne želite da završite čak i poslije vaše eventualne smrti. Tako ste govorili, da se ne radi ni obdukcija. Da, pa jednom su mi doveli tamo negde 2010. 2011. jednog lekara sa VMA, zvao se Zdravko Mijalković. I on se pokazao onako kao stručan, kao dobar, kao blagonaklon, napravio veoma dobar izveštaj. I bio sam zadovoljan tim izveštajem, bio je krajnje objektivan. I posle nekih godinu i po dana, ja sam zamolio ljude iz stranke koji su ga poznavali, da ga pitaju da im on da mišljenje o najnovijem razvoju mog zdravstvenog stanja. A on je ni 5 ni 6 odgovorio da treba da pita svoga komandanta, tadašnjeg načelnika VMA, generala Jeftića. I ja sam rekao da ovim mojim ne interesuje više ni njegovo mišljenje, ni mišljenje njegovog komandanta. Ja sam to jednom izneo i u Haškoj sudnici. Kakvi su to lekari koji moraju da salutiraju svom komandantu i traže njihovo dopuštenje da nekome pruže medicinsku pomoć ili bar samo stručno mišljenje o medicinskom problemu. I rekao sam više nikad niti ko da mi dolazi, niti mislim tamo da ide.
Za ovdašnju javnost moram priznati da je kao grom iz vedra neba pukla vijest da ćete vi izaći na privremenu slobodu. Da li je ta vijest vas iznenadila nakon toliko godina? Ovdje definitivno javnost jeste, ne samo u Srbiji, u regionu. Pa malo jeste. Prvo letos, kad su mi postavili one uslove koje sam ja odbio, a sad posle 2-3 mjeseca, posle tog odbijanja, oni mi nisu više nikakve uslove postavili. Nikakve. Niti je sa mnom neko razgovarao na tu temu. Niti sam bilo šta potpisao. Jednostavno, ja sam izbačen iz Schwenningenskog zatvora. Rekli su vam, vi više ovdje ne možete da ostanete i tu u Srbiji. Izbacili su me. Brutalno su me izbacili. A su saopštili prije nekoliko dana određene uslove, koji su blagi. Ne kontaktirate sa žrtvama, svjedocima, pasoš. Naknadno objavili zapravo svoje očekivanja. Oni od mene nisu tražili nikakve garancije, a ni od vlade Srbije. Vlada Srbije se na jedan perfidan način ogradila. Rekla je da prihvataju sve garancije koje ja prihvatam. A onda su posle rekli, bojeći se da ja možda nešto ne prihvatim, a onda su posle rekli pod uslovom da ja prihvatim garancije vlade Srbije. Pošto sam ja ranije mnogo navrata odbijao te garancije od prozapadne izdajničke vlade. I oni su mislili, ako to postave, ja sigurno neću prihvatiti garancije i neće me pustiti. Međutim, ja sam Haškom tribunalu toliko dozlogrdio da su se oni čak i suprotstavili mom puštanju ovih granična granica. Ona će kad tad biti realizovana. Nažalost, u proteklom ratu ratovali su Srbi međusobno. Ratovali su Srbi pravoslavci, Srbi muslimani i Srbi katolici. 2/3 današnjih Hrvata su bivši Srbi, Srbi katolici. Pa Hrvati su izgubili sopstveni jezik. Jedini hrvatski jezik je čakavski, koji se skoro nigde više ne govori. Malo na ostrvima, jadranskim, kvarnerskim i nešto u Istri. Hrvati su se pred Turcima razbežali širom Evrope. U gradište ispod Beča, u Mađarsku. U Mađarskoj je najčešće prezime Horvat, to ste valjda znali. U Slovačku, tamo je donedavni predsjednik Ivan Gašparović bio Hrvat po nacionalnosti, po poreklu. Sad je Ivo Josipović obilazio neka čisto hrvatska sela u Italiji. Ali jezik kojim govore ti pravi Hrvati mnogo se razlikuje od jezika kojim danas govore ovi navodni Hrvati. Jer navodni Hrvati govore iskvarenim srpskim jezikom, a pravi Hrvati govore čakavski. A na stranu to što su i deo Slovenije tamo svojevremeno okupirali, pa su i Kajkavce podvukli pod svoj nacionalni korpus, a zapravo Kajkavci su identični sa Slovencima. Ovi Hrvati ili one Hrvati, kako vi to kažete, oni imaju Republiku Hrvatsku koja je međunarodno priznata suverena država članica NATO saveza i Europske unije. Ma kakve deklaracije donosili, to je činjenica i iza njih stoje veliki jaki igrači. To morate priznati. Jugoslavija je bila članica Ujedinjenih nacija, međunarodno priznata država, pa gde je sada? Hrvati su u članstvu Europske unije, ali dokad će još stajati Europska unija? Već ima zemalja koje namjeravaju da je napuste. Velika Britanija, Mađarska, ko zna koja još. Ja ne vidim neku svetliju budućnost Europske unije. Što se tiče NATO pakta, on će ubrzo da propadne. Je to jedna kolosalna mašinerija koja sama sebe iznutra guta. I članice će sve teže da finansijski izdržavaju tu mašineriju. Loše su vam prognoze za taj zapad. Pa, za zapad su mi... Sad prepoznaćete za istok reći istok da to sve da će biti dobro. Istok će odneti prevagu. I zemlje BRICS-a. Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika, one će odneti prevagu. Kako bi to onda moglo svijet da nastane, ako prevagne ta istočna ili BRICS strana? Pa sve će biti demokratski. Slomit će se globalizam kao novi svjetski poredak, koji je totalitarnog karaktera. I tada mislite da bi ovdje moglo doći do... Najvažniji je pluralizam političkih stavova interesa u svijetu. Najvažnije je da jedna država prestane da bude hegemon i da dominira ostatkom svijeta. A to su još uvijek Amerikanci, ali sve manje.
Bosna i Hercegovina, bili su nedavno opšti izbori početkom oktobra, prije nekoliko dana i novi stari predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio zakletvu, ušao je u drugi mandat kao predsjednik. Kako ste vidjeli, koliko ste uopšte upoznati sa događajima u Bosni i Hercegovini u svih ovih godina što ste bili u Hagu, a i sada naravno? Pa prilično sam upoznat. U Hagu smo gledali 2 programa državne televizije Srbije, B92 i Bijelinsku televiziju. Kad je reč o srpskim televizijama, gledali smo 2 programa hrvatske televizije, svojevremeno i Sarajevski Hayat, dok su bili muslimani, tako da sam prilično upoznat. Ono što bi želeo u Republici Srpskoj, to je da se ona što pre konsoliduje. A najbolji način konsolidacije bi bio da se stvori koalicija između stranke nezavisnih socijaldemokrata, Dodikove, i Srpske demokratske stranke. To bi bila najprirodnija koalicija. Vi znate, ja sam nekada bio veliki politički protivnik Milorada Dodika. Ali on je sad zauzeo sasvim ispravan nacionalni stav. I proruski stav. I sad ja više ne mogu biti protiv njega kao što sam bio ranije. Ali smatram i da Srpska demokratska stranka, kao stranka koja neguje tradiciju oslobodilačke borbe srpskog naroda, treba da ima svoje mesto i najbolja bi bila varijanta koalicija te 2 stranke i to bi stvorilo najstabilniju vladu. Evo, srećom mogu da konstatujem da je i Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj povratila parlamentarni status. Mi imamo sada 2 naša poslanika u Narodnoj skupštini. I mi ćemo naravno ostati u koaliciji sa svojim partnerima s kojima smo izašli na izbore, a to je Socijalistička partija i Demokratski narodni savez, jer pošto ima više izbornih jedinica, u nekim smo izbornim jedinicama išli sa Demokratskim narodnim savezom, u drugim smo išli sa Socijalističkom partijom. I rezultat toga su 2 poslanička mandata koja smo osvojili. I mi mislimo da održimo te prijateljske i koalicione odnose sa ove 2 stranke. Mi smo zato i da te 2 stranke učestvuju u vladi i mi smo spremni da budemo sastavni deo vladine većine, ali bismo najviše želeli koaliciju stranke nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke. Oni su ušli ne samo u izbornom periodu, možda i više od jedne godine, u veoma ozbiljnu političku konfrontaciju, što je normalno. SDS je bio opozicion vladajućem SNSD-u, diskutabilno koliko. Čak nijedan takav projekat na nivou Bosne i Hercegovine nije uspio u zajedničkim institucijama, tako da vidimo šta će biti u Republici Srpskoj. Dakle, može se reći da srpski radikali iz ove centrale u Beogradu podržavaju SNSD-u vlast Milorada Dodika u Banja Luci. Ne može se tako reći. Mi cenimo politiku koju je vodio Milorad Dodik na nacionalnom planu i na planu rusofilstva, orijentacije prema Rusiji. Mi to cenimo i poštujemo. I tu su dodirne tačke naših politika, naših političkih i programskih orijentacija. Ali mi nismo ljubitelji Milorada Dodika, a nekada smo bili u žestokim sukobima. A s druge strane, nismo mi ljubitelji Srpske demokratske stranke. Imamo čitav niz primjedbi njima da iznesemo. Ali mi želimo što snažniju konsolidaciju Republike Srpske. Otud ovakva naša ideja. Da napravi rezove koji će omogućiti akumulaciju za ulaganje, da će 2016. recimo biti godina napretka za... A što rezovi po najsiromašnijem delu stanovništva? Što rezovi na penzionerima? Što nije ukinuo ti 150 i više agencija? Kolika bi tu ušteda bila? Veća bi tu bila ušteda nego što je ušteda na smanjivanju penzija. Gdje biste vi pronašli pare sada, gospodine Šešelj, da ste u situaciji da utičete na izvršnu vlast? Ja bih pre svega uveo carinske barijere za stranu robu do onog nivoa do kog postoje barijere za našu robu tim državama. A ne da je srpsko tržište svima maksimalno otvoreno, a da su nama mnoga tržišta zatvorena ili smo suočeni sa određenim kvotama. Kakav je stav Europske unije prema nama po pitanju tržišta, takav i naš prema njima. Pogotovo moramo uvesti carine na uvoz hrane. Ne mogu naši poljoprivrednici da se nose s poljoprivrednicima iz Europske unije koji primaju raznorazne dotacije, subvencije. Gde je tu slobodna konkurencija? To znači
kako se to sa kolokvijalno zove, za prekidanje evropskog puta Srbije. Da. Evropski put takve stvari Srbije, se ne bi mogle. mi bismo sigurno prekinuli, ali smo spremni na saradnju i sa zemljama Evropske unije pod ravnopravnim uslovima. Da, ali kako tumače činjenicu da sada u srpskom parlamentu nema niti jedne političke stranke koja je protiv Evropske unije, nema evroskeptika među poslanicima? Da li to znači da su građani Srbije na posljednjim izborima, koji, kažem, nisu bili tako davno, odlučili da daju povjerenje onim koji ih žele odvesti u Evropsku uniju, odnosno da građani Srbije žele u Evropsku uniju, a ne sa Rusijom, Kazahstanom, Bjelorusijom? Ne. Ja sam ubeđen da i danas više od polovine stanovništva Srbije protiv ulaska u Evropsku uniju. Ali, Aleksandar Vučić je jedan veliki medijski manipulator. Najbolji koga je Srbija ikada imala. I on sve što je postigao je medijskim manipulacijama. Praznim obećanjima. I on je probudio određenu nadu u narodu. Veliku nadu. Sad se ta nada gasi. Sad on pomera svoja obećanja za 2016. da za 2017. godinu i tako dalje. Sad narod vidi da je to sve promašeno. Da nema od tog ništa. Iluzija. I onda će se narod okrenuti tamo gde mu se ponudi alternativa. Alternativa može biti samo naša integracija sa Rusijom, ulazak u ODKB, Novi vojni savez, odbor dogovora o kolektivnoj bezopasnosti, tako mu je pun naziv, ulazak u savez sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, bezcarinsku uniju, odnosno carinsku uniju, ulazak u zajednicu nezavisnih država i tako dalje. Svi mogući oblici integracije. I to nam može doprineti izlasku iz ekonomske krize. Gospodine Šešelj, kako vam izgleda region danas? Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora. Sve što se događa sa Kosmetom. Pa i region se promenio, ali u lošem pravcu. Hrvatska je postala članica i NATO i Evropske unije i postala je nepodnošljiva na Balkanu sa svojim ponašanjem. Bosna i Hercegovina pokazuje da ne može opstati kao normalna država. Još uvijek je pod stranim tutorstvom. I mislim da će se Bosna i Hercegovina pocepati po liniji sadašnjih entiteta. Možda će Hrvati uspjeti da formiraju svoj entitet, ali to je neizvesno. Crna Gora je i dalje pod vlašću mafijaškog režima Mila Đukanovića, koji vodi izrazito antisrpsku politiku i antirusku politiku. Albanija ima svoje pretenzije na srpske teritorije. Makedonija se suočava s velikom opasnošću od šiptarskih terorista koji su se ponovo probudili i koji će verovatno sve intenzivnije delovati. Vojvodina? Zatražili ste izbore, ako se ne varamo, i dana da, Vojvodine? Da, ali Vojvodina je čusto sastavni deo Srbije i tu nema šta da se promijeni. Ali zatražili smo izbore, jer sadašnja vlast nije legitimna po dva osnova. Promijenila se volja naroda, to su pokazali prošli izbori. A s druge strane sad je usvojen jedini ustavni izborni princip, proporcionalni. A ranije je imala protivustavni izborni sistem, pola proporcionalni, pola većinski. I zbog ta dva razloga trebalo bi podhitno održati izbore u Vojvodini. Region je, ja sam barem takav utisak stekao do duše, ja srpsku javnost gledam, tako kažem, sa strane, ne živim u Beogradu ili u Srbiji, region je, imam utisak, burnije reagovao nego Beograd i možda i Srbija na vaš dolazak. Kako to tumačite? Pa najviše su se zaleteli Hrvati. I to je dobro. Hrvati su pobesnili i ne znaju da sakriju svoj bes. Što se tiče muslimana u Bosni i Hercegovini, i njihove reakcije su bile uglavnom negativne, onih koji su nastupali u javnosti, ali nisu bile tako besomučne. Ovdje u Srbiji vlast se veoma, veoma uplašila. Počet ćemo sa hrvatskom deklaracijom u Hrvatskom saboru, pa će da i Europski parlament da ne odredi se prema vašem puštanju prema slobodu. Govori se o tom puštanju duha iz boce, kako se govori. Da, oni donose svoje deklaracije i rezolucije. Sinoć je Vojvodski savez Srpskog četničkog pokreta na predlog četničkog vojvode Tomislava Nikolića
doneo rezoluciju o ukidanju Hrvatske države i da uspostavljanju Republike Srpske Krajine. A čim se donese rezolucija u Skupštini Evropske unije, Centralna otadžbinska uprava će po mom mišljenju doneti rezoluciju o neophodnosti raspuštanja Evropske unije. Tako da ćemo mi uzvati na svaki taj udarac. Ako oni nas raspuštaju, mi ćemo njih, ako oni nas hapse i mi ćemo njih i tako. Kako danas izgleda 2014. godine ta granica mnogo puta pominjana od Karlobaga do Virovitice, ta linija? To je dugo trajati, moram to da priznam, mislio sam 3 do 5 godina, ali bi svakako otišao. I to je za mene bio ogroman izazov. A uostalom, ja sam ih 10 godina pre toga provocirao, kad će više da me optuže, kad će ovo, kad će ono, znate. I mislim da sam tamo postigao krupne rezultate u borbi protiv novog svjetskog poretka. Da sam zaista rasturio taj Haški tribunal. Što hoću da vas pitam, nemoguće da govorimo o tom maratonskom procesu u Haškom tribunalu, o detaljima u nekim procesnom smislu, ali vi ste radili, takav se utisak tiče, i protiv sebe. 3 postupka za nepoštovanje suda, vaše obraćanja, koje su znala biti vulgarna, niste baš što posebno poštovali ni članove sudskog vijeća, ni tužilaštva, znali ste biti veoma oštri. Stekao se utisak kao da ste išli i protiv samog sebe. Nikad moj nastup nije bio vulgaran. Apsolutno nikad. A drugo, nisam išao sam protiv sebe, nego sam išao protiv tribunala. Ako hoćete u nekoj borbi da pobedite, u nekoj teškoj borbi, onda morate biti spremni da se žrtvujete. Nema pobede bez spremnosti na žrtvu. Da li ste otvarali sudske postupke protiv vas? Jeste, ali ja sam njima lijepili su se te kazne. Ja sam njima zadao snažne udarce samim tim što sam obelodanio sva imena zaštićenih svedoka i elemente njihovog lažnog svedočenja. I to je sve na mom sajtu i danas. Da. Mislite da ste u toj borbi pobjedili? Ja mislim da jesu. Zbog čega Haški tribunal izgubio? Izgubio je zato što ni posle 12 godina nije bio u stanju da pronađe neku vezu između mog delovanja i konkretnih ratnih zločina. Javnost je mogla da prati ono što se događalo u sudnici, međutim to je samo mali dio vremena. Što ste vi radili van sudnice toliko godina? Kako je taj baš život u pritvorskoj jedinici izgledao? Ja nisam prošao da ste navodno vi pročitali gotovo 1000 knjiga za taj period. Van Haške sudnice sam uglavnom čitao i pisao. Naravno, tu je bilo vremena i za rekreaciju, za igranje šaha, preferansa, remija, tablića čak. S kim ste se družio? Pa družio sam se sa mnogima. Nisam imao prilike da se mnogo družim sa Karadžićem i Mladićem jer su oni u drugom bloku. Pa samo kad se setnemo slučajno, onda imamo mogućnost da popričamo. Ali sam se najviše družio sa Milanom Martićem, sa Nebojšom Pavkovićem i tako mnogim drugim. Da li istina da ste, to se pisalo ovdje po medijima, da ste igrali šah sa Antom Gotovinom, da ste i sa njim bili nekom... Ne. Nikad nisam video da Ante Gotovina igra šah. Ni karte, ni šah. Bili smo u korektnim odnosima. Ali on je izbjegavao bilo kakav razgovor o ratu i o politici. S njim ste mogli da razgovarate o sportu, o slikarstvu i o Španiji. Tako da neku naročito intenzivnu komunikaciju s njim nisam imao. Ali smo bili u korektnim odnosima. Je li bilo konflikata u tom životu, pa verbalnih, možda neke svađe i... Ja sam ulazio u konflikte gotovo isključivo sa Srbima koji su pravili nagodbu sa tužilaštvom i zarad manje kazne pristajali da lažno svedoče protiv drugih. I ubeđen sam da su dosta ti moji stalni napadi i provokacije uticali na Babića da izvrši samoubistvo. Da sam dosta doprineo Miroslavu Deronjiću da dobije galopirajući rak kostiju i da odapne pre nego što mu je isteklo ti njegovi 7 godina, nepuni 7 godina. I sve druge koji su pravili nagodbu sa tužilaštvom progonio sam na svakom koraku. I najtežim mogućim rečima i uvredama. Od ovih koji nisu pravili nagodbu, u sukobu sam bio s Veselinom Šljivančaninom. Zato što se uporno deklariše kao titoista
i što se uporno izjašnjava kao Crnogorac po nacionalnosti. Sa Slobodanom Miloševićem? Sa Slobodanom Miloševićem sam se sprijateljio u Hagu. Ranije nikad nismo bili prijatelji. Imali smo periode saradnje i periode sukoba. U Hagu mislim da smo postali iskreni prijatelji. To se mogu pročitati u medijima od ljudi koji su izašli iz tih pritvorskih jedinica. Da ste vi pojedinim optuženim pisali podneske, da ste im na neki način servisirali njihove, dali ste im pravne usluge. Ja ne znam da je to zaista tako funkcionisalo. Nisam voleo da bilo kome pišem, ali voleo sam da izdiktiram. Ako me neko zamoli, ja mu na licu mesta izdiktiram podnesak. I to je tako funkcionisalo? Pa da. Da. Kažete da bi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala i zdrav čovjek obolio. Zašto? Pa zato što su uslovi stravični. Nije reč o uslovima smeštaja. Smeštaj je bolji nego u našim zatvorima, to se mora priznati. Međutim, hrana je očajna. Ja nisam mogao zamisliti da može postojati tako loša hrana. I to koja se sprema od normalnih namirnica. Ona se sprema unapred, pa se zaleđuje, pa se odleđuje, pa se onda servira. Možete misliti kako izgleda krompir koji je skuvan, pa zaleđen, pa odleđen. Ko to može da jede? Sjećam se, na jednoj statusnoj konferenciji ste donijeli bukvalno sudnicu, onaj pakovanje, kako bi nazvao? Doneo, ubeđivao sudiju da proba, samo malo da okusi od toga, da ću odmah sve prihvatiti njihove zahtjeve i tako, međutim sudija jedva čekao da pobegne iz sudnice. Da. Ne vjerujem su brojni ljudi jeli u Hagu baš od hrane. Od hrane, od loše hrane ili da li je stres, da li ljudi pucaju, što se događa to? Znate, Schwenningen je mjesto velike patnje. I to nema nikakve sumnje. Zdravstvene probleme može izazvati loša hrana, može izazvati stres, može čitav niz drugih problema. Može doći i spontano do zdravstvenih problema. I tako. Da li ste, pa ima ljudi koji su možda i pobornici neke teorije zavere, da su možda neki i neslučajno oboljeli? Pa ja mislim da to nije samo teorija zavere, nego da se to stvarno dešavalo. Vidite, kod Slobodana Miloševića neposredno pred smrt našli su antibiotik koji se koristi za